Kanong thamai Block Congress Committee kalaya bakan play ka office terekam bathamai jangka hapok se central barkani kalalong hadin bakinang ilam barim jangka TMC kalaya so no barka Congress. Hagani gisi la idon langru Dr. Omarin Kindia Presidential Long City ba Antonio War ba Anis Sim ba Shid Kharkongor ba Bidi Marbanyang ba Alan Victor Lingdo ubade kurtong yakun MDC nanong thamai constituency barkipaj ba. Nakalang ba Alan Lingdo la ai ke jing khablei ke bagar pang ik pai ba constituency ke bla ai ke jing shania ke parti ban ulong bakum kurtong udan ke jing thimu ban penkala ya ke an ha district council ban bantel akam wat ya ke trading license ulong bakum ba ubo ke jing shania ke pai ba udan ke jing kemen ban ra ya ke thong jong ke jing job hak election MDC Sok rekam ngejongi ngedan lagi members ki office ki nokit kam jong parti FPC dengan jumlah banjir kita ini rengkak bagi perlok loh ki baya don nak ti kejat bagi bahalan ini otno ya ni rebon mah kadak ban kli ya kali ke office rekam jungi try manipul play ng jong ni mungkin ni lah don try kan ke Jakarta dan barang ni lah yo try play kan ke office rekam bagi bahalan try ya belajar kita try ban ban yakut ya kan election dan disitu try Nagaseng Indian National Congress. Ni ay hum na try na kung sama na try. Wala kang try kit ba ito ya takam. Timakam si man try. Pag hoy try, wala ay ni ka po try ba kung pinasip siya. Man ay din sa try try. Yo fight lang. Wadon kanil jangka ba ka jilla jong hibaro ko try. Ay ujing start ka buwan na met try. Ba haringkat ka jing don ka jong met try. Ngam artatin try. Para kamon ka jong met try. La i in mat ka jing job try but in yang try. Ningkong man saki ka terteng ka jong met try. But pa sakri try. Ya fight lang try. Wadon ka ni constituency ba jilla hibaro ko. Kadang kedua ni kan seorang play ni yung terekam jang nung kemai Block Congress Committee walau yung terekam jang halan bahan airing hari ni MDC baruan ini ke dak ban play kan ot ya ni Shillong City. Pihak kami kan kelima, naik kumpul ia iba alan, iba tray shirmahem, iba tray shirmahem, bah kini ka kunti, bila beliau orang ini, kini ke office untuk nong kami Block Congress Committee, biniat jamahi, bangangen tu nangi sekaman, kiki kibabah, kinwan biang sekali konstitusi jungi. Tinggal tu musim tan kipur, jungi baru naman dandang ni beliau sedih berkeren. Di kawai kay pagkabakong san siya pangan siyong namun ay kublay na isisin ay kagkukudo di alam manang ismat kanang ya bahar kam jam jumki blessed Shillong City ni na Congress dia perkhat way top kali banginya say di konstituensi ni sudon bangail di ngadi ubri jan perlok badbun oh kidan kipa pasial ya yang badan bukan bukan saya pun tengok tangin ni kenduk ngat tengah jusuri banyak kenduk ai kenduk kalau nama beli ngangong kapul ka uniform kada for election namde da election pa ilai dia rujuk di habang impadon ulong kutong bania le tengi hap yakro nang tu tidak ngong iwan malan but masuk kemen menawah ni bagi yang kenduk saya bawa mas ngap ke meeting banga dia kenduk bawa jamir hadiam kaya kini kam ban mentak poi hadu kini keput ba ibalan inong ikertong iban solong ikertong tempat announce ke blok district group tempat announce nama beli
nama di form di 4 poin district. Te wat ke district kan nama announce. Ngai ni suhu ba halong thumai tentang wei ubertong tari balan. Karena kemen ba minta dari sini telang jangan kenuhun jangan seng kongres. Ndai syu ar kenuhun. Ndai syu kenuhun ba alan bat kenuhun ba Shil, pilih kekenuhan joko seng kongres. Kermen bakanya ini aku ni, bat ngindang poi, shadow uput, bangin ngin ra ya kena meladu. Nama sempep ngangaso, bakana meladu karena Ahmad. Kena untuk mai konsensi kedai kawai konsensi minta kebat niong ba nilayo lupa lada uwe misi lada kecing hitam. Kamti tang ni balan nabi binong kesian Bandung bersutu ia di Paiba nomor ba minta kita pek beliau di Paibat syatang ahli parti kata ni koi kene ba dari koi kan kedika kongres ini tang ini apa parti di ngisiakan hin hubut ya kejinglong kita kandidat ki ringasuk men bano hai bai balan ide beliau pula pro biang kejim kan pula tip banyak yang kena kelengkuar barang kemen ba kanong semai bentar kesai dawei usamla lang ba bola dapura ba kempep unum penet daun ia jumpai ba jam konsensi ne kejelah bola oi tangini game Ni kum tibre kino kiba nene gano ke yeng sen kiba yo ya ke yeng kawan rai ke disngan nama bang yo ya atau tulung tundai bangin song yusa kum ka blok nong tomorrow nasmo wa matang singe de kesi ko ba ini kemelang bang yo ini yeng bang ibarit andre nagane ke yeng kimi ke idea ki babon bakumno ka block congress committee nong kamai nong katbat ki nong yalam jongka ki bandang sajit nong kamat kin sekri yang akansi bat kumjoro ya kejela kandai ki adiyeng ba nginong bang sikundo andai kandai ki yeng ba di jebing ki ba ya phe ki bijaping ki babon ki kedok ni ban plan kumno ban penklanya ke parti ban plan kumno ban penjob ya kandidat jongi ban plan kumno ban interekam ban bah ka konsensi desno kathau ban kejela ki berokoi Lishbun ayat kuah Lishbun ngari ba alam lindo kuni di MDC pada kajing temu ke sungai kolong bahon malah itu nunta pakai imam salam lihat ngelaju ya longru kumbu sekretari sama dong kalau padong di presiden sama dia ngelaju itu nunta lu ikam semalam oh korban sama dan kum gue lagi ngilang apa isu yang orang masa itu. Yang baik, kerjanya nanti kejuangan ini bah, idon kam orang ini sekarang. Ngaladon presiden juga sanjima sima, akaba kecing temu kejuangan kalau ini bah, ada kerjanya nanti kejuangan ini bah. Kini kecing don, kejuangan tribal voters. Ini apa? Cuma konsumsi kejuangan. Kan sepoi kepor ladanya mak nanti rakam. Sepoi kapor ba kani ka konsumsi ke sungi at salong kata kapon itu ka general si kumalong iwi di konsumsi hapo jong kani ka jel hapo kani ka is skills sungi kumbangi ong kumaka Shillong West atau ka Shillong South bat kapon thor kra namar ka jingdon kijong ki non tribal voters ini mata kidon pasiko waja na kalai pusan haja dekhan pak sapoi ko por bagani ka seat ke jongi ini porong thumai kabari ST seat kan sapoi ko por bagani
yo no pun ka general seat te de ta no rem ngami sekhmat ma ba de ta ba ka council ba de lemba ka jingwan pen terekam hai ka 6 schedule angan ra i ya kata ka jing te lakam ya kini wipat jat benri kiwai badai pan la goi ka ba jela kejungi te kwa ban mi sekhmat ba kan tamru ya ka buno ba de ban terekam hok ya ka ni ka trading license namang i po no tmai konsensi menta kibabun hi kibar jela kiwai par ki jat benri kim danshu ya kata ka jing nyogor nane khan kor yani ki trajela akaba ki lashu ya play dukan bat kila play kila ya sedang ya ka khai ka pateng ka joki klam nagal ya dakaan klam na wa kita ki training license ki badai baki dei ban le dia se ka jing mi so as mat lu ade halo kita di apli ki nongdun next kam ba lada pajba hi ujian Aku ayah kecil besar, anak yang bukan tiada kami ini. Oh, dari kemau ini, jadi pak latih langkah ngor, ibu juga baik. Ngaru kuwe lagi nong kerjaan berat bah ujungnya. Naru senam arjar sawi, nilai terilang bagi baik. Tu ajar kakendai. But ini sisa yang mati, abang yang serum seneng. Ini sisa yang kata kecing terai kejungi. Di ini kami ki bawa ki beriu ki pertu wat hadok ini kesi bangka tingaru kumbui lagi nong kersan nong bot baju kersan lang bi bahe ngis kam nagalenti ka ba i la padi ngaru ngala ya ka ban tre na ka banta ka konsumsi bar howe bat kumbangi kunmau ka bor ju bahe i ba kawe ka trading license bu claim issue apor ba ibat ya ki iam kumutri di ngaru dah katakan orang bat hanya scam ba anak yang keban tray kumba bahe latip lang ila tray bat kumala umane ba kajing tumu ke jonga kan ba mantek la kami di barjela di buan bani rung ban mi kat ke momon baru ia kaban tek la kami yakini kitri license kiba ni kliki por ki monta ki ba umdan shu ya kata jing nyu ni ke jing burong ya jat kan riu jui apa ha deng dulu jing ko na idon ni ya ke jing le ya ban bomba kandon ke jing e ngabu shoy ublay mat ada ublay mon i scam ba manyo ke jing job kalau ada ublay pat mon i scam kam dai yang ai ke benta akan yo ya kapan sakri yo ba hakani dakani ka lenti but ini ba kiladon ki wei pat ki kertong ni kan dia ki bang ini kun hangai ngaya i da kata kapa ni scam ba ki pat ba hi la ya kapan ai ke jingkersan makin syariah jangan pada apakah kum ke parti kebangi don ke kongres parti nama rabangnya serum seneng abangnya rules ki fliwi ki briwi ki dangdon ke jingin ya ke kongres ki dangdon ya kata kejing kwa maka kongres kan sensar ya kan kejela kejungi yang sedang ya ka nak dis council bagi scam apa pra ro video ya kata kejing job program kumangal ong ini mana ba dokumen sipun mengalak pani yo pendrung don bentar sen kongres bat abang iya cerum seneng banyi rung ko wiki sekretar apa ki beliau kikli ya nyaka parti penikun abang apa kejuba macam ke nak sen kongres ini bersisa ki beliau ki yang badai tang setengah ke parti kepala ya kawalan ra ya kecingkela nomor ba iya por kesen syari ke kongres ya kaya ben kamdon kunu ke bagi beliau dia kenyum dia takkan nomrem ke ba ngaru masuk don jikerman ba lingba kan kejing ai kejing kersan kejing beliau bagi kejing ke kejing kongres dan wanra yang itu tahu so aja